Hadian kejingram ke Agatha ke sang manatura, bat i Dr. Amprin lingdo na Shillong, hag election MP Shiklok Sabha. Ba Prestone den song ulong ba kaseng ke priang ya karai jong pat ba ke jela, ndrei ke NPP kan selalu mi kejingelang banetai bat kemi ibnia akabede ba kejingmi ke result MP. Kenang ba nyok ban penbet dari don kinu-kinu kejing bakla ni kejing tuna. Bat nen sashim ke rai ke senjam ke badan kaman le. Ulong ba ki buram ke rai ke belashim do pat ba. Ndrei kamut pat bagi rem menta baka election kebanuan bakin rem biang. Hak bedai bagi jeng dawa presiden ka VPP uba Ardan Mela Basayomod babarok kino ngelam ke MDA ke diben her sukino no sarkar. Uba presiden tensong ulong bagani ke jingkran kalong tang ke jingkran kalung kena. Namaran du kismi ki bagari India kalayo ke jing la luot kam shimladan satya kanu ke history bakinu kinu ke belam ke sarkar ken hap ben her sukino ha bagi ram hagi wai pat ke election. Hak bedai bagi jeng kam uba Ardan Basayomod baka VPP kan mi bujlino ah kajaka baro kiseng riulo makajala megalaya uba presiden tensong ulong bau ie bet kajing start jong ki pat ba nong tha vote badom tharai buno yalam na kanu no seng sen pertai ban suong badi ban klet no yak HSPDP ke UDP bad bekin ban pnia sono bad ka VPP bad ula benrap bai ke jubab ke babiang tam halor kan ke jingkam kadai na kinong yalam na keseng UDP HSPDP bad kiwe kiseng sen pertai pi lada rem bu kadau saya tu, lada job bu kadau kan. Te ia kata ke jing ong jong presiden jong ka pi ngamwa bat komen ngamla bang. Namang ngiru lajit do pai ba hakan election ka dan sudah ara jarak lai bat ka ba nakwa ban ong nakaliang jong i ke MDA komen rengkat ka parti NPP ka bangi ngikular macam baba kalau bangin tresidok ngin syakriho yaki pajba jong kecela kenang bangin yo i ya kecingkela bat bangin yo iru ya kecingpit cingbiang kecela kecungi hakin ki sausden ki badang sa hapo kecinglam jong ka parti NPP hakaba ka sorkar ngi aketeng ka MDA ka ba kongsan ya kalau kani baki om bangi kwa badio ya kejingkela te kawai na kabangyo i kejingkela ngayo i mata kolong kabang na appreciate you na tebul kam tam ya Shillong parliamentary constituency kolong ba kinong tebul menta ngai tenat bawat kabai kali ya sahi kabai syabai dur bagi ya sahi ban nganga kwa ban appreciate ya gane ya BPP ban nga kermen scam baki way ki political party ro kin kren kumta ba konong tebot be wat be ja kabisa namala pikwa baju iya ki jikla ndot kam ne kren spa bisa kren je ki jikla te pikwa ke jikla te ka babahan ko sini watang ni pe ka balong kumno ke jikla den lei niyo i si saba teng hakapon election i kumbaki pajba ki ken jing kensu klem perkatsu dengan i kan ni kadai kabadot kam kabangaru ka message na kalian parti ini appreciate ban nga kermen scan hekini election di banwan ki ong election MDC election MLA ko kinong report dei ban lok ni wat ya kasya si pelar dei ban oban pan na ki parti ni kandidat dei ban ya say namar bangiyo ni kwa ay bijikla aba pikwa ajikla kati ban agreement scam ba kani kijikla kanam ong banne tang mentang kajikla kalong man ka election kadai ban long kum ni kenang ba ong yupi aga bakadlo inyo isi siya kajikko jong ka election na kawe ka substance siya kawe pa ka substance kata kadai ka jinyo i jong ay kajikla kaba the expectation ke jong ki pa kolong ba kamtam chan ni no kondong kiong ba la dengi penkela lagi jit no da ka wipat ke parti mai kum ke parti BPP ka kam sarkar kan wat hina ye nga ngadwai ban ngakit bok ki ruyang bakan lo kenang ba kito ki bapli ki badon hanok kondong ikon ki bapas BA ke bapas MA uba Prestone umlah ban ai mata kakten ke pasan lesi hakane ke jikla yo wan wat hi ke sarkar naye bakin yo kam hindu aja
dengan sopong ya kan niru nga expect bakat kum ke jing anggut jong ki ba ke jing kelah kam tam hanong kendong jongi ki ba keren da basai ba lada la ban penren ye kan pipi lan ye ki wei political party ba don hapo ka sorka ka bangun ka kam sorka kan wan be hi makah siaki kon ikti jongi ki bala pas ba te kata ka bang ngayo i ya ka win ka ba ni ko malomta ngang o pi ngakit bok ke yang bahkan long sisa kata namar ba mangi ki badon ka sarkar ngani roki pun sen ni jukre ka kam sarkar kam dei ka basu. See, I think if you talk about legacy, as if legacy is, sometimes it links with ownership. So this is not the property of one family. In politics, in the party, it is not the property of family or the property of Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. B. It's when you talk about contesting election means be it MDC election, be it MLA election, be it MP election, even the election happens in the in this traditional laws like SAM or like Rangbashnong. So it is not the property of that particular person. It's the property of the public. So ultimately, let me just tell you one thing. We accepted the mandate of the people, be it in Tura or be it here in Shillong. Halor ke jingkran presiden ke VPP uba Aden Mela Besarmaj ba ke VPP lengba UMP jongka on dawat toket ha ke CBI bat ke Enforcement Directorate ha ke jela halor ki kam Bamsap. Uba Prestone tensong ulong bo priang sobha ke jing dawa jong ke VPP bat kan bahasibon ban lap ki kam Bamsap. Bat ai bagi pat ba kan tip hangno kaja kata ke kam Bamsap. Bat ai bagi tagi Central Agency kinwan ha ke jela. Ulong ru bagi jingkran ke VPP kalong kumba ke CBI bat ke Enforcement Directorate bagi don ha ke pelajongki. Let's say ke jing tebut mentaka ki kata ka ke expectation na ke jing ability jo kita ngar kerpat begini ke armut ken na Shillong Bantura namar pisu ya keren si keren baka NPP kita di Prestone kita di Conrad kita di Sniawbha pergi ki ministers pok MBA ki besu Bamsap ki bampong ki batu ki batin banyak syai hok dak na somodong ni nakaliang jongi ke government di pedang Sniawbha Wanrah no employ kan mari long dorbar hangte ha pok parlimen ya keren no wood Wanrah no ya kan ni pedang Sniawbha kenang bau pai ba utip kata kajik ka ketin ka baksu ong be ka Bamsap lain ka corruption ka bahadu kado ngakwa ba upai ba utip kumba kalong la kadai sisane la kamdei ka e ka bakit berkat la kadai kum no bakit berkat tenga welcome ya ka jingkren jong presiden ramba jong ka BPP ba undai ban penbor ya UMP jong u bat UMP jong ka kongres bakin le employ kini mari long be ba ban Wanrah no ya di bat ka CBI hamle hapo Shillong. Because see the way they said as if the CBI is in their pocket, as if the ED is in their pocket. The moment means they won, means they can easily bring, please come, go here, go there, go to this office, go to that office. That's what I'm saying. Even me, I said I welcome, because see, just saying keep alleging that so and so he's corrupted, so and so full of corruption. It's good that people should know. That's what I'm saying. Because see, there are so many layers of process. How to go about it? Be it ED, be it CBI, or be it any agency, state or central agency. There are procedures, regulation, how to step in, and what are the nature of the cases, which ultimately leading to the stepping in of those agencies.
Hadian bau kurtong ka VPP Dr. Ricky AJ Singkon ulayok bon ek vote na ka penursla assembly segment hak election MP Shak Lok Sabha. Kabadai ru ka constituency jong uba Prestone Tunsong. Ubelang ru presiden ke NPP Meghalaya badu sembut menteri rang ba kejela. Nakaliang uba Prestone Tunsong ulong bu priang badu bura mekarai jong pat ba ka penursla constituency. Kibla jid yu ku mu MLA hadu asansian ba chisian ku mu MDC. Ulong lengba ka jingrem kum ne ba ka jingruna vote hakanik election MP kaniarap yu ha kaban petho bha ban mi bnya yala dia ba ki jingduna ki jong u khanang ba anla ban penbet ba penbha ha kaban ajing sakri ka ba khamba ya ki pat ba Ni hap ban accept na respect ya ka bandit jong ki pat ba hapo punusla konstituensi ru ha ka ba kila penlong MLA yang kila jet yang mentah ka de ka tem ka basan but sitem ngalong MDC ru te ngahap ban burom ni kata let's say daka ba ngarem kumni ngan nang la susu ban examine ban le research ban review yaladi hangno ngaduna hangno ngatam hangno banga dot kamban kampen banga susu ya ke jing syakri pai ba jonga te na kata kata ko mengapi nang ne ngan nang pe susu ngin ya syong ka meeting larpi ong ha ka state level lana heki constituency level ru ngin ya persyang ban ya pek benia khnang ba umdei tange ka punusla ten le ya poro ki lu potoli ki constituency ki